Njoki ni wokuru wa miaka 34 akoretwo agikara muciini ugwa kahinda ka mieri 8 agicaria uteithio wa kugarurira mitugo thutha wake kwanangika riria ingiriirio huthiri wa dawa cia kulevya na muno heroin. Tirita ria mbere gukorwo ari muciini uyu ngiremwo ni kumiriria ni undu wa withdrawals ngicoka mucii nyingi ngiuka ringi October nyingi ngiremwo ni kumiriria nyingi ngicoka riu nyingi ndiroka nyingi December no riu ndirokire nduite itua. Ni nyina wa mwana umwe no na thengia yo nini wa mwana ucio ni ageretie kuria Njoki atige uhuthiri wa dawa icio. Nguingira nake kana ringi ndimutige handu ni undu wa dawa ya gia samari akanjira mama ni ikarire muno tuthie ngamwira abotige hanini ajira mama niki gikiuranyo na machukura ikabidi riu thie ngaguciria nyumba. Njoki no umwe gatagati kaingi aria magereire magerio-ini maingi thutha wa kuingirio huthiri-ini wa dawa icio na o mundu hari uria kana kiria kia muguciriirie. I was taught by my friends back after school. We were so innocent and idle, and so though very expensive to afford, we found ourselves that we had submerged in the practices, and it was very hard for us to come out of the same. Boyfriend yakwa niwe watumire menye uhoro wa heroin tondu agucagiria gwakwa na akinjira ino itagwo usinionje juu ukinionja hautaniacha. Matioi kurira kio kia moko mao no nginyagia mangiethirio ria mangiona mbeca cia kumateithiriria kugura dawa. Jina mtani niko naitwa Radi. Waliniita hivyo juu zile vitu niko nafanya. Juu ndio nipate kitu yani ya kutumia drugs zangu lazima tungefanya noma tu yote ndio zijipe. Ndediri ndo ciakwa ciothe cia nyumba. Ngende ginya iratu cia mwana wakwa cia cukuru agurirwo ni shusho wao mafuku nganyita ngatwara kwa second ngedia niguo nyone heroin. No matanya mao kuri hindi magarurukaga na irema mire-ini yao no cio kionereria kioria muturire wao watarie. Iko gasmart yenyewe vile juu tuko naona mabuzi wetu wengi wakimalizwa na askari ama na raia mob justice. Ikakuwa ni mazoea lakini si tuko napachukaga. Mara mingi niko najikutaga niko stage na hata saa zingine najikuta niko jela. Ni mahotete kuigitia muciini uyu niguo mahote kugarurira miturire yao na andu matuire muturire uri magigi riu mararia kiugo kia muoyo. Mungu wetu ni wajabu. Andu ao ni mambiriirie kumaiyukia ringi kuona ati hau kabere matingiahotire gukiririria mitugo yao. Familia aswa wakiniona kwa sahi waga hawaamini kwa sababu wanaona kweli nchakuwa kiumbe kipya, si kama vile nilikuwa kitambo. Nilikuwa napenda bibi yangu, alienda mtoto mmoja lakini bado nawapenda. No riri ona andu aya makigeragia kugarurira mitugo dukoragwo ari undu muhuthu kuri gukorwo magitiganiria dawa icio. Usipovuta utagonjeka, uwezi kula, uwezi kunywa, hauna starehe, makamasi yanakutiririka, yani hauna starehe kabisa mpaka uitumie ndio urudi normal. Hakoragwo he haritu mundu gutuika ati no acoke raini ona ihenya. Mundu tari for example anyuite miaka 20 ni egukorwo aikarite muno maundu maingi muno make mathukite tondu ungirora ta socio muikaraniria wake na andu ku maundu maingi muno mathukite. Ihoya riao kuri muingi ni witikire kumanyitirira na makiria ria mehariirie kugarurira mitugo na metikire kumanyita moko niguo meheranire na dawa icio kaimana. Giribotera Inooro TV retwa riakwa ni Wambui wa Wanjiku.